Miongoni notondo tweka wachuma omondene kite kotia mondo ibeti mwanya na inde tina ndakitali nena we kwatyo kana ende wachuma wakuwedho we wakwaila ni wadhi kanisane onono kwigwa nai o kidogo ni pole mwana lakini omonde twena ndakitali na inde twakuwete we eta daktari Simon Kitusawa kuma sivitali ne wa Nature Vital Wellness Center na inde ni tu that we mudhocha atotabia maundo o kidogo makonete mawa una muno omuthete na nesa muno makonete allergy museisa mwendo ni na udhocha ile wanaitu ndini wa kilunguki tu maikulo yaku namba ni ile 395 kana mitandao ni itu mekomukanile tetha tiba unikanda to sekulo yaku na batende ni ti ukunengelelia osongio na inde ndakitali watindata natina lesobo wako ni musio muno. Good to see you. Thank You're looking you. good. Asante. Na ugede musiaisi wa Mutongo TV na nina udhocha ni kana tukwatiani pima nisi mambo na melekele wima witu wa mwi na kila tutuana kwika tukatethe kokethia tina thina muno tuine kalata tuokire thina kuthina ando ni mauma misioni na mekaletha yu musio wina wima wa mwi so that they can be effective in whatever that they do. Paiki nukisiota mundu kwitha ena wima wa mwi ila wana wina afya wina sharp mind memory ya kwitha ya aligned so kwata kindu tukita motion balance nondo ndwe bandu ba okwalia kwa akili yaku brain yaku from the central nervous system straight to the whole body down to the whole body with your win motion balance ukithia utembete akili na mwisi bamwe yitianite yandu makima wanengali lelo nondo ukitha mwene wasembia watia akili yazembia atia mwe kana mwe watia akili na mundu nwekale either bandu bamwetele kila kingi chuke ano maundu amala media wantu kama ile sikwa wasa lakini kwa you the main theme ni kana uima witu wamwe ito makani in general ito makani ne bakana kanaba onetha titako party mwe lakini no methemese kana uima waku wa mungu seisia ndiwo kila kilichonde yulwangu asante. Wow, ni wanda mayasia nina mathina lakini ni mwathime nundu ni muima ya sha ngo mudazendena kwina mathina akine ngaito tunengete uima wa mwili cyo kinu kile chabata exactly yes yunenda ngokulia wathi ko masibitali ni ona misini siana ni weye kuwa na wethi amwe ni mekwasia nundu wanzebe au kubinduka kwa nzebe ne kukete kusisiba to mondeni kwa sisiba in some areas ukamba ne ange makasi nundu wasua ila yekwa kwikito lakini nundu ni woko monde tyo usio katutabia yo makua ando mewa na siana si masibitali ne maba mateudela na mateudela na ndo yimaisika na ni more risky ila wekala ne kuwa for more than a week nundu ye kuya eto kwa 3 days ikadela actually waita kuwa symptoms ye kuwa mundi ka there ba okay the we wile time sio uni kimi uya muka kimichuke dakika miecha sorry kwa ndola mwitha mwi mesani mwitelu mesani muye tutikile tubundise nondo program ino ni ondo wa wima waku wa mwi this is very important katambo kuita nondo tukama kutabia kinu ngi ukutabia na maundani mote isila dinu wa kila muthana mbaku yeselusia kute ongela wase wa TV ya kunikenda tukwatia mi so now ziwe mundu the following day kimia kiikala kidelo nekiwiye amweno siungi kuyambia kukwata chao relief iyo mwana naye naoma dhuku but na wiba 24 hours mweno mani enough then the following day kuyambia kuget chao relieved na mweno akana kindu chuki dry kabisa what about today it takes even more than a week 7 days. And even to some people it goes up to even 2 weeks plus. The moon yani ikuwa yeye hakuya si umwaile. Ndio itatu chuma kima. Kwanza kaidi ya chuma kima mundu usu flat down. Ndio dhiwi yani. Aya ando mokie makuwa mokie mena si aliyesia joint. Na a lot of fever. Okay. You know? When you care there's a lot of pain, this inflammation ya chau, mutono kwali ya joint kwali ya mundu na appetite, mundu no tanu, temperatures nisi ambati ya ubiobu wa mwiendi. Ni kuwa. Daktari wakendo waweta. Inflammation ya joint uketha kendo kuni connected na kuwa how ata you? I will tell you. Kila kitu mete makuwa maingi bani chau. Let's begin from there. Number 1, ikuwe yataki yaba ni mabui. Okay? So that's nene about maunduma lag function. Mabui maito
nimo nitamo kisungi na ti kisungi nimo matutethia ase kukwata nzeve nita oxygen kumanza na likamwe also transport wani the red blood cells itwawe mwili wonde mwi ukakosa oxygen ibya ukakuwa muti kuma baloba ndetwa wona wakwa muti onetha muti ucio ni green ndwi boba immediately lakini oundu masama ende na ikata na kusonga no guma twa maende na oboma kila tukwata tu ine nitwekio kwata na muti wo thoma na thoma imwe so mabui maitu musieisia metha mabyawo mabui maitu ni mosa nzeve ila fresh kumanza na mayunya nzeve ila yatumika already nondu wona mamelicha maisioka ila the mwini maimunya aibe banza you breathe in and out. So we breathe in the oxygen, we breathe out the carbon dioxide. Exactly. Why is it called the carbon dioxide? It's already used. Okay? Na kindu kiki thikikaana muthenya umwe ni kila ndatika every second is happening. Zebezu akusia ni transport iwe ila umia ni kiata ni endie ya kumana yeka. I mean that's how we remain alive. Now ila kuona mabui mena deficiency ila ngutabia precipitate lung diseases na pe lung infections so tima thina onde mabui matumano madika mathinani kuya no madikilwe ni mathina mabui ekangu tamuketu musamuru modla ni tuandikita ba no sio ko refer mwali mola musio no lota dita abush pe kindu tikita lung diseases ta asthma na mawatu nena ba on then tuita okay no bitu bo utendawa undi ukutabia kindu kiutelemye utabia kindu ngonenge solution so asthmatic people asthma ni boa yes it asthma so the T is silent okay aya kindu kingine kindu tukita the chronic obstruction pulmonary disease pulmonary issues to do with the lungs the number 3 tino watu wita tuberculosis TB ni isikie na TB ni ndawa titha na mawawe gemetwa lung cancer makwata cancer ya mabui mostly ngotabia ndala makwata ni cancer muno the smokers kana ndala me katika sindu sia modhe ninu kuelezea the titha na pulmonary fibrosis I will explain just mentioning then tina kindu kita wa lung infections is really diseases taweta there are about 6 of them then it with an lung infections it is in very serious na nisio simueme yake litukaito infection the first one is really diseases now we are in the side of infection infection ambayo with attack na pneumonia is pneumonia a very alarming problem the answer is no. But for me it's yes. It's not pneumonia chambo. We're not managing pneumonia to your own infection. That's an infection. That's an infection. I will tell you more about it. Number 2 is tikita bronchitis. Bronchitis is still an infection. Now no more COVID-19. It was still an infection. Okay? A viral infection, of course, yes. Okay? TCM influenza. Whooping cough. We need to get into that, which is like common. Ikena tu ikasie musia yesia. But tuna mbako kaba katika infection. No infection is mostly ila sieta makua. Leave alone diseases mulawina diseases is from that aweta muno ta you talk about the cancer, the bronchitis, kana the asthma. Asuno sioma kwa nekaenda kitale na muno Nature Vital Wellness Center. We give you the best advice and the best medication. Niki, dawa situ ni 100% natural from China, which is the TCM, traditional Chinese medicine, na tui combine na Indian Ayurveda. All these are ninda was certified, calibrated, and very effective. Ikakunikilwa na iketikilwa. Yani iketikilika, ikakunikilwa ni several universities. Ika-calibrate kama nandawe no ninzio kwa mwa mundu kwe binathi. Wona nywe no kwa mwa yuma kaneno kwa miya itatu. Vinosu onetha wokito kwite chau. Daimoboa. Wow. Ekani manengelele wala matono kukwata. Yes. Namba ni 0722 533 833 kana wendewa 0757
590 musia yesi alilika na ngotobia kana eta Simon Kitusawa kuma sibitale ni wa Nature Vital Wellness Center na yu aende na ukosomethia ninguthangi utobia balawe sa umukwata na ukamona ende physically imwe kwa imwe sokoni sieba baadhi ya Kenya. Daktari ni tuende. Yes, so now ila uona ando ingi maili kama thinane mabuyo na omeno mbona niyekala muno mwini nikalile miki ando bena deficiency bingi dhino meyo pesi no masoma school lakini ita masoma makabe syllabus kana mabita mutiani umundi maese kana siendusi either si practical katika maisha mo. Number 1 ni meile, number 3 ni environment mikalile mawidhi ololoko ala mundu we pe mawo to contract ya kana infections to kwata nundua mile sindira toko ya kana mawidhi ololoko ala tikalete namo. So homa mbingi umundi so kana chao deficiency mbingi ya milito yukanite nundua mile yito ando de mae kaniena leu ula unenga mwe vitamins na nutrients ila si kuendeka ando madika ma supermarket makabo wow siendo sita wa products. There is a very big difference, young lady, between food and products. Food is that which comes directly from the shamba to either the stomach and as liko ni uke mwini kwako. Product ni kindu kilache sila katika factory. Ki processiwe. Okay? Kikiwe preservatives. Additives. And the rest and so on and so forth. Na ki package wa mathangoni maana ilon. You cannot buy a cake. You cannot buy some packaged stuff see the possible for over 1 week na sikaandikwa expiry date ya 1 month no imbia kana onele I mean you are fooling yourself. Okay? What you wire you bani bono so ando matia ndawa malikiti makalati ma supermarket but I'm not there. Okay. I'm here ni chao kila kitu mete makuwa mekala mini muno. Okay? Makuwa mokie nondua andu medha na deficiency katika mabuyi yoe mwai katika small arteries. Petu meki batunini ukosa muti ukakuwa muti na mii wabunzo nuwana atu mili tuida roto ni ukasinga totu ikata ba muti wa ita na mii ile kaneta tu undu wana maiko mangu pe dhiko dhia na dhia kwenye mwani ala tatu meko we nyimu wana ngasi aje maiko ala tatu mwe yingi na yingi na ngu wabu ya izio ekeni pio jua ndo lama tuilwele ni mome sima iko ni chau alame kalami sini jua ndo maa tao ni mai sima iko ni chau na mai si stove ni chau. Now maiko na asua tatu mangu yu ando iji makona muti yu teketha ni akili siya mundu siyo mba muti umbo wina chau wina meji tatu umo wende te uno kanena na kwa nuona nombe na kona ina lakini gaini master plan etabe mundu ni si engineer yolua mbino etawangai na ndemitia na nubo ubeta mejitu undu wona mebia tumweli tungi tudini tungi tutheke tungi tupiae yukano ka mwe no ka muteo muteo nene beto no ndika mweli katheke beto kamwikatheke beto kumbe meyino pe sindu isosia nikenda isupply na mutu wena strength ya kuungama miaka yondela mutu usiwa ita kuungama you supply na matu you supply unya matunda with we strong to hold on a wito wa chao wa matunda kwa kasua muti uwithie nutana kustahimili sua ona kwina kiangazi nundu miyi ya peile kuete kiugo ikusource palaki si mission there for the living for the life of this tree. Okay? Are we getting the point? Yes. Nindo ubundi se mundu yulo mabui ma mundu tukeze watu ne nambite banye ndi mundu wa agriculture ni ndagitari waku but to train ya tuitumia sio nundu onatadicha ina no sio tusomeza gwena sio no ina wona ngo the mabui ma mundu metha mabyagu mabui ma mundu metha na tumeli tubyau niki nundu ni to the small arteries the main veins ile itwa ndakame mikiveletwa ndakame the small ones and the large veins. Okay? Na nicho wana yo anduru motino ndakame ketika bingi muno kulingana nzebela mabui mapambite lakini nundu bya matu protect ya alama clot ya ndakame tukoko nene sidusi baadaye yiwa bahani boka mituki pepe nafsi ile ito mituki ba iblu blockwa unaona kwa kakugwa kito enda hivi mundu kasi thayo ndakame no ile mabui ya small arteries yo kasi uswa kana sio kaseda sina deficiency kana si inactive site in a position to supply enough oxygen in the body baada watu masema wao. Number 1 allergy yambia nipe la allergy ito nakwambia na sneezing yuka chao pense be wape bamwe utekwenda kwathimwa yes
mwe utekwenda mwe ready kuosa nzebe nundu mabui mayasa ogwa mosa chemicals nzebe no abe bazi na chemical ito na ku affect chao na e block mitokiriwa kicho kabati kitu oiwa cho okay either I send a warning I try ku block pe mukiura musio nundu wana wabika kuya ni na ku affect other organs na nundu mabui ni mama allow it ne mwi ni mwi kunenga mwi nzebe na kila kindu chuma ntakame ithie kunwa ntakame wona ya thi katika ngoo ikakunwe yaite kuosa nzebe mabui ni nike na withile mwi then active nona yu undu kwiwe wisa ono zikanga mutu uzuni we wa oxygen it or circulation blood circulation yes up with an obstruction ni wote likama thinani anyway ubo woni mwasa ubya wa Biblia ndo dela let's come to the point total lung capacity kana vital capacity isu ni functions ya mabui ila wona toka tambia ku affect mabui ya through smoke through allergies my environment madhuku kilebi no bebete nzebe mbuku kana kilebi no wikomea nguwa sina kiko na ndo wikunikite mundu akomande na akeli tu okay ona mundu la mwana kiata irwambi akoma withi abe ko kumugusia ite north na kula kungi south na design yo izi ethia you no kakona mundu obiso senga ino la model tuona tafadhali ino ni creation it is beyond your power to control okay so you with your atarisi ila ona sedha na deficiency nundu akwigwika nguasie na kiko kwikala nyumba ina kito dust allergies pollen saingi even masuki chemicals sindui iyambia wekata nundu ni to expose hii mabui maitu ilinda nundu yenda ku supply chao yenda ku supply nzebe no mwini iyambia kulindeka na wekala katika environment this for long paani bwana mambo ya kusafa allergies makuwa matoboa function ya mabui idea ya there angine makwato mpaka ni fever kwa wae mutwe oyambia chanye cha kwa wae mutwe ange fever ange joint yambia kwa tena bina niweze bina wathelela ba thinane mabui lakini bina wa joint wathela nundu mwi utena oxygen mundu su you are sick automatically nengi na oxygen ndio bikakuru kuanda uyambia kuanda sehemu masia mwe uyanda niki nundu oxygen circulation ndio bikia ba peke bikito oxygen circulation obstruction blood circulation obstruction ukapini wakoko kuba au no yobwa na kindu pio koko kuno kwanda okethio no katema cha ndukigwa nduwa yes niki nundu oxygen ndio bikaba nundu nitimiti yaba ba ndakamendu ndikata ndio flow Nyetuende tema keditu. So these are some of the things ila andu maitu mailita kumanna. Tika hata nike na tutanisi na maundwa. Kana mbukote tuza mutu ili nike na unguli makundio. So tasi kindu kimoni ita pneumonia, isu ni bacterial infection. Yeta wane viruses kana sinwa kama masita vungi. Fungi. Fungi. Undu yandika wa fungi. Undu yandika akamba inge mameta au. Then hii ni sieta kindu kitwa chest pain. Ukethia kithui kina pain bingi muno na saingi breathing it become difficult. Mundu ambia kubebana munuka ni hatari muno. Well munuka ndo ombo beba. Munuka ni wakunena na kuya. Na kumendia mata. Na etha be kindu yake thuku maybe muntu ana kuvomit. Munuka ti wo beba. Lakini ndola ya mundu mundu la walika misioni munene wa mawo matratela mwoso tukayuma ndongi okay kuitha na mathina maukoa saingi dry cough saingi kukoa kwa kindu kitomanika titakekuma itakekwamie kina kwamia baki kwa mithiti bandu ba kithui kina wo difficulty in breathing saingi kuitha twina andu maitha mena how do we call this? With the difficult in breathing, lakini tight chest. With the kithui ni very tight. Bako itembea wewe toke kwa atia. Okay. Mabui me very tight. Okay? So you must isia maundu wao then mathinao then media wa ila twetha na deficiency katika mabui maku ni kunenga sialia mabui maku ni utuma mbio na ngosie ngoya mbio kuna muno esembete actually okay wewe undusungia ngo na mabui sialikanata organs wa mithu kumaondo ithu kumaimwe peki mweke kumakila kingitevo okay nundu mabui ma supply nzeve ngo niyo kunita thakame okay papa yani ndia hata muko kanisa ni utwe na te fluid ila idha kuute ise itumite ngoba la kwekala ise ila kunite ya thiba andi kwa rozo kwa ube na
pena lubricant pena fluid zio ko environment yao ni nzio lakini zebe no thimite chaone wa beba ukaithia ngoi kuni lakini wana mabui mambia na difficult ngoi kuna muno nundu itrack kosa oxygen umabaya lakini oxygen ile kukabati enough na no gine supply na mwi enough oxygen kanaona maybe ni ndo in some infection yes aya go ni na toxins kanoko even the liver si ndio tuone niko takele tu kwata ibina tukanene kila kindu chonde lakini ombola so yuila wona ngoya mbio kuna muno ni wise kuna muno niki kuna nombo the track was and save baya lakini save not enough na no ngine supply mwini kwa hiyo thimo wa pass rate ya kui 109 110 120 wote mundu ndena pressure waisia systolic ni la pressure yulu ni normal maybe 120 125 diastolic tila pressure maybe the 80 ba 75 kana elekele 90 pressure sawa lakini pass rate ngoisu muthembole kunite withia nite kwenda thamu kaima mwene ikunite more than 92 ni waenda 92 yenda how many times ka research you ndio zongia nondo wina simu yaku maduka technology so now these are some of the things ile ndikasiana mathenani and mundu ambe kwa niko nala energy levels there sweating within mundu we sweat excess onotukwa komete mundu mwe wake ni weak immunity yake yambe kuthea yambe kosa appetite yambe manyu always running nose joint pain fever siendo imwe sieto nondu amekalile mevuku so what is the remedy here before you go any further kindu kitoko boost the lung function no kwalwa ni anywhere in your body ambiye mabui maku okay ambiye buja ku mabui maku na sinsa muthembo nondu wona payingwa diseases za kwikala bandu be oxygen including cancer ndikala pandu ponte pe oxygen waona muti umite bindambu akeletu muti uko na Norway forest ile na niyo mie na kwembua na yetikete na mbuwe no ne kwite kwanza ambie kwetika ina nitrogen pe na oxygen pe waona umite pathingo ona cancer isa ku survive pandu be oxygen ndukengwe ku etha cancer ni survive pandu be oxygen ye no ula mwao utoma ku survive tell me wow muzisa mwanda kilungu kiki eto tokwa kuko seo wa daktari semo ni Kitusawa na indi ethia wa ndene wa hospitali ko Nature Vital Wellness Center namba yake yebo ukiyoni na indi ko kubeno ngotabye wakatatu ukite matuko 15 akethiwa kuoya mwingi hoteli kwitwa Jamliz matuko 16 ni wakana akethiwa Kitui bandu bekwitwa Parkside Villa na indi wa 3 matuko 18 andu mamutomo eithabaya Cottage Hotel semba usisinda kitali maondo atho kutabia nuku wa yasia masani ta mayo mwala uketha bunake 1-on-1 mukule mukulu asuonde akuite no yenuka nanda wa na indi namba ya simu iloto na kumukwatia kwa mituke ni namba ya 0722 533 833 kana 0757 590 590 nambesu yindene wakiyo chaku na inde mandana na daktari nikenda uitwe tene ukwate kuvoa tusewe kwa daktari. Yes. Now allow me to say this actually Nature Vital Wellness Center ni hospitali and to deal adokumento on any professionals either clinical officers kana health nurse and make it a community health nursing so now certified by the government of Kenya kwitu kuitha quacks kwitu kuitha munute professional kwitu kuidhu kumaki mamete twikimiandu mete ndawa situ sio ndeni ndawa otaile ingi no kulani ndawa special in a way nondu they are curative we don't mask the symptoms tuthita me wile tuita kila kietete uwo okay so tina branch Mlolongo Hotel Connection palani da every Saturday okay tina branch Masaku Asante House Building na branch situ tubingwete kila muthenya ate wachumwa every day from Monday to Saturday so branch ile Masaku ya Asante House Building Asante House opposite Susu Center first floor room number 4 ti branch Tala Tala wabituka soko amboka ndonyo amboka from ABC 100 meters from there
nuko na Nature Vital Wellness ala mtu na Google, you can Google Nature Vital Wellness Center ikone branches situ sionde Matuti Cooperative Bank second floor hospitali Kwitu in a very magnificent place ala mugere Kwitu you know so matu ni kwatekana kila nuka ku kila wakaratuni so unini tinda masaku mani nda masaku wakelinga itala wakaratuni nda masaku ina misi ye matu sorry matu ina misi ye matu chuma keke thele tukomani ku wakaratu wakana every Thursday gather water hospital witwa water tibaru hospital station kayuti na mobile clinics kawa mtangasia so every Thursday kila muthenya tubingweta water daily kundu kaime kuitwa yasi ndakitali ndano kai pena matakitali angi okay ndona kwete ndio ukuwaya nundu wa Kitusawa ndakitali ya TV ninamuona ninda wazi ukuita nzio niteza siandu only on chronic conditions kana those severe kana emergency cases obulo white buonte natural medicine is the way okay na nicho to believe it in natural medicine kana mbota bya kindu kimwana lametha matwile utaivine matusia ese kwa binda yambe ndawa situ pala tumasia ndawa situ simambia che Malaysia ndawa situ ni 100% natural, zero chemicals with zero side effects. Okay. Ini ndawa isikito kunikili China, they have used this medicine for over 5,000 years. Anduma practice ya uka this vitali isi bandu isaidi ya China kwa mede ba ukeli. Niki nundu ando ama isa asinda hii kuone mete ku ingwa side effect ku eka kwikala no wo mwini kwa uka Nature Vital Wellness Center idhimu ikwito ni mana widhimu mana kuona ndakitali ni mana kuito ni kwa wandawa. Good news kiwende ndotangaza good news andu alameno kuwa miaka 70 and above pena program ekwitwa Golden Care Services. Ikungamia witiwona 30% of the total medication. Okay? Wow, nice. So na registration waito ku register between now and 2 months. Kuma mwei wa katano etugoimwe matuko mwezi wa mwei wa kana ngo tuka close chapter kiu. Okay? So andu me register mana uko register uko atesa nundu ingitu ko insurance covers. Either wina miaka miongo muanza kwambata enda uregister Nature Vital registration ni free. Nikenda ungamiwa witu waku ni Golden Care program. Free 30% imanisha edanda wero ni angiliwe mithoma na muanza. Yendi thoa gidi omwe. I mean pausi obetu kitozu kele. Aye. Na tuwa bubandebi. Pedha maybe bena mungu kwasia. Ndawesu maybe ilangwenda yako ita maboi. Yuma mbesa siya nona na ndino kwati but I'm below 70 ndawa ino nibyo mbola ayabe kulo yenge mundu wakulia nyenga thisi bitali usuna nienda kuona Kitusawa ndiko nda mundunge ni lazima ni ito nusu nethe yakata no netele dakitali no either lazima one Kitusawa utamuona definitely our staff they are very understanding. Mas either patient yoka nienda kuona daktari nganye that's okay. You don't encourage that though pure with the eye wango sio kana mundu su kana mundu murifaiye abuye enda wana daktari ndo akina byangu monga na referral sio very private and confidential reports so asu either wenda kumbona masa kunombonie Monday wakeli nombonie tala wakaratu matu wakana wote na wakatano emali na watandatu mulolongo izu ni branch situ hospitali kwitu so andwazino mokia makambo naku matukwa langi it may not be possible. Wow, thank you. But we are open daily kuna matakitali kila muthana. Yes. Ndakitali wa meso mbona pe ndakitali ungeto na kwikata kuku ya ngiwa na tiungi angi very professional aingi mato utono mona mundu kese kwa sia yeno ndo ndebo nyendi kata nyendi itwa lilikana alama na miaka 70 and above peke ndo kwikutwa cha Golden Care program. Golden Care program it's called honoring wisdom and restoring health. Okay. Nundu andwai matuwe yemathini kama no maomesia madhuwa mo kitamuko andwa mona mathina kila kitu wathina eka yumwithiye kila kintu chothi kya so biwe kelitu andwa tenda umanenga ndaya payo ndungi asiba ndo ba makwa makito dambe wa makatoma mbasi ya painkiller. We don't want that kind of life. Tienda kuoza siendu ile tutiwe tuithini kanondu wa taketha mamndeo ba taketha no ndeo thayo ditha na kuna mutumia mana ile ma painkiller that painkiller tindawa kwanza dawa ina painkiller ina thona ndo na kwa hospitali ni daktari diwe kiechoni isuti amuka ukete Nature Vital si alie sio mbesi ya kila muthemba mundu kwano ni join sia silusira wa mutambuko na ni yandu paingwo wo wita wa mutambuko yurwambi bibo. Okay, arthritis, there is nothing like arthritis. What is arthritis? Arthritis is not a disease. Pathingwo wita wa mutambuko
mutambo ko ni mawona ni arthritis. What kind of arthritis? Osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout arthritis, juvenile arthritis kwa siana. Ani mawona nio kila kikosekanite mwini. Teki ya kila kikosekanite mawona nio maibo. Ani mawona nio maumivu sialia. Na tena wewe maumivu ya kizidi. Muone daktari. Thank you. Daktari Kitusawa banundu wako maumivu ya kizidi muone Kitusawa. Kuma Nature Vital Wellness Center. Ndio ulikanya namba yake 0722533833. Na lengine 0757590590. Wewe kwenda kitale ovo na Asia kuthimwa ni mana consultation is also no mana ndawa isi saulikela wekata wa thimwa watabuo bo wa kuni wa okuwa naenda no kuwa ndubine we muno ndo kadha wina 70 years and above not ona kwetho okay itwa hospitali unusu na 30% off for example wasa kadha wina ngili omwe kadha ndawa yaku yuma ngili omwe ukami wana na 700 shillings maana hata tusu ni maukutunga kula we na maybe uko wakaluma kana maybe ukigoja umelianda wa isuna nende no so one hospitali usua Nature Vital Wellness Center na ende ndio lilikania daktari akethwa atoma kuoneka kuyanga likone sia mwingi bandu bekwitwa Jamliz Hotel matuko 15 that is on Wednesday matuko 16 chomwa yuwa kana aketha kuya kitui bandu bekwitwa Parkside Villa na matuko 18 wa thanda tu mwaini o uyo akethiwa Motomo Cottage Hotel. Nina unenga namba ya simu nina unenga balothi umuona wetelete chao ndukese kwa wanaendi asa ketha wina pana ndo uyite ba tupa na wende muone maumivu ikizidi usitafute Panadol tafuta Kitusawa. Either wina paracetamol, okay, let's correct that. Painkillers. Today nenga isitwa general ito paracetamol. It's a professional. Actually, what you have just said. Either wina ndawasi asialia na ndo nengero nenda kitali. Paingwa painkiller dhita chochote kile. Kwa ikia choni no yamuka ukite Nature Vital. Enda wichetheka kana obibye. Tupa hizo vitu ni sumu. Wewa mabui maku uambio siaku wiliche mathina ni maingi na kunya mathina maingi. Duka save maana eli weso tumia ngili maana eli. Okay? Prevention is better than cure. Wow, nice. Thank you. Tia sande muno. Karibu sana. Thank you. Maikeze kwa zamaina aboa itambana ngelelia ndawondu vailite na ende museisa mwendwa daktari kana abo kutungia mubya muno nundu wo manyusu nini senime ukukune ya simu nini senime ukuona live nyata kwa nenda uka hospitali nda kwa ndekwa nikenda ngonya ngotabya kilani waite museisa mwendo na kunena utungia mubya nundu wa kose binda yaku na kweloela daktari mundu Simon Kitusawa wa wellness wa Nature Vital Wellness Center na ende nundu nuona namba yake mumande muno nikenda uitwe nitwa Caroline Amweni wa Muteti na ende tukethia na ingi ibinda yenge tukethia na beti mwanya na kwa munde nikiteka kotika beti na ende ni kwatia ni watetheka ni asante. Ino ni Mutongoi TV.